Ridwan dan Yogi Prayoga RCTI itu setia asas ibarat dewa dan yoga pangestu RCTI sampean dewa asmara jangan dikasih bantuan RCTI bagus tinggal rupa perasaan garing lama cep dede nang anu bantu ibarat dewa sampean dewa asmara
rasa angin menjadi oleh kongon siang iring kongon acaranya semboyan pacaran nanti jongkon kemungkinan anu di kantor adik asih
dari kesurupan arsip lima kejadian dangdut reggae kreasi anu direka Gunung Batu dari Brigdena gerakan Lang Cilaka Rahaji Yogi poangannya terpercaya menang coba alurah Haji Yogi dari kumaha beheung motor lagu kuring
Pipit kembang di buruan denongan Palurate ngasuk ka damai anu bangkeun hadir dewa dahan dekujang bangan buat kayak ke haki abrak jaya ieu hayurang sami berjuang Allah mewujud kena perhati yang suka damai ini bangunan hoyo di sarangana pelurawira padanya bayar lagu Bapak Lurah Wira ya buat ipit kembang salah jeung no mipit kembang sisi jahit donongan up 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 kembang mawar out jangan sampai hujan etak aku out ngambilan out ibu Lurawira up sabanesa tapi berjuang up nakarama salah jeung orang anu moya out pada rajin asiak yaprak jaya balik kambang joko bayar lagu misalnya Bapak Lurah Gopar suka resmi mipit kembang out mipit kembang kasari donongan pakadus tuyungan suka damai jongjong sengit nama angin anginan ini luar up cita-cita panorama para suka resmi jonggong Siliwangi ngapila anak perhati suka damai kusajeng bangsa ibu perhati suka damai deui Palurah Jaya padanya tanusai warsip ibu Palurah Jaya sabanesa deui daipong mipit sajagat no agaduhan mipit kembang di buruan lampean apa na we subang ada yang apa pun subang ronggeng kembang daipong mawar sajagat no gaduh jasa percetakan hujan undangan warsip ronggeng ngapilangan sajagat no agaduhan warasi mana batu percetakan tempat cuy lampean nakarama alura yogi arcete gunung batu jongkong kurang merdeka api janji simpan di Jakarta nakara orang merdeka Apus nanti Putra Rama Wadasi pipit Arawang kembang Apus nanti Putra pipit Rama kembang nagasari donongan Arawang Palurah nasi aki abrak jaya balik kampang jongkong sengit Wadasi nama Arawang angin anginan Palurah Ateng Sakarepna Sukadame ngabilangan kudus buyung suka damai jongkong Bogor namajai Aki Abrak Jaya Segala Bukit nakarama Anu Alif kurang merdeka di sarangan adei buat tetap serut cerah namajai Ibu Lurah Wira di sarangan Palurah yang suka damai mana pikir Jokol salamati ramai
Wijaya nu bagus. Sipati Wah Palasia mundur Aki Abrak mau di Jaya mundur. Kebun Jaya nu bagus. Alah atuh Ayeuna penduk kari. sangakeun sepuh. Nah jantan keung Ai bapak kalurang kaji oge era cete gunung batu jonggo nuhun sepuh. padahal ibu lurah kaji oge era cete gunung batu jonggo Tah kapan? bulan kerenimbungan Nyanggakeun kanggo Kaden Yogi Prayoga Gunung Batu nuhun. Cisoce nyangkrung nyaksian jungjuna banget luasan dan Yogi RCTI anu bagus Adi ngantunkeun kuring sorangan dipikir demi takdir yang lagi kantinung jangan dikasih bontot RCTI Edan jantan keung Ari batur nyarari keneh go. Alah nuhun. padahal bulan kerenimbungan Aki Abrak Jaya meni meyekeh je. Olah. cisoce nyangkrung nyaksian apa lurah Wirajaya pada nyawa Bandungan iwa ibu jungjunang luasa Sangakeun kanggo Bapak Asep Sunandang Karawang lintas Kuningan Sarso. Tunukun kuring sorangan Ibu Hajah Pemda dipikir Karawang. ada memang takdir ilaki Ibu Haji Nani tadi mandiri Karawang nuhun kula. pamit teras karena takdir bos MR Gandaria Cipayung pasti diri loba mungkin Ari Bapak udah andi Karangpati anu lebar asek des anak Tanjung Baru lebar Kapayun Ibu Hajah Pemda Karawang kapayun kula. padahal kurang kumaha ibu Hajah Pemda Karawang tak awak resam putosna rarasan Satya mi cinta layak hendak
karena takdir kapal berasa yang dina segera benjol pasti sama dua lepas aduh dua lempar apa udah kasih dua dina suka jadi Selida dosa apa nabian pada putih sangkana jantan sakuyun kadus puyuan sukadami sangkana jantan apa nabian pada putih bokor ibu sakuyun ya aman kejos putra mandiri jaya hadir terapikan keawanan sapi lulu jangan biar gede mandiri jaya sepak biar gede mandiri jaya raja namanya cinta sama bakti dewa ibu sing waluyu sapi lulu yang Ahmad Gejos putra mandiri putri separanja berhenti pada tona zaman sumedami kalau kurang di kolam odot bagus ngomong tipis tulis Mas Yono era cerita di gunung batu tunggaran api sorak Mas Ajut pada motor sekarang mandiri jaya lain-lain akan sedang dobaran kebakaran kita coba abang bang gorengan banget banyak kirana suka apa nak eti orang cikias mandiri jadi implekan ajong maskin kepirarai dinapurat ngapa nanti yang kopek bujangan mandiri jaya nohoyok kau ketilas apa na yung ikikias ko rasa wala imbang nangyari silabang diri asan kumalayang juring kang lempang ayang pas ayun dari motor Cikarang si Raja Apur oleh mandiri jaya pasir malang mamahna Dewi jadi lupa buang aku Jaya mandiri jaya terus masih Suba apa ada di Benjol cerita angati kamariati jerik sintit ukur jadi Oje, sangakeun ka Bapak Lurah Haji Yogi RCTI Sakurawati nyawanya. Api janji simpati sareng-rengan. Bapak Lurah Wira, Bapak Lurah Haji Nasih Hidayat, Bapak Lurah Ateng sadayana. Nyangakeun sebel. Ber.
Kalurah Haji Ogi RCTI Gunung Batu Jonggol Mamah dadi di bengah saya. tepiran Allah. salira nenggor itu Bapak urang haji jogi meyeke wako. kadang-kadang Ibu Lurah Haji Ogi RCTI Gunung Batu Jonggol jadi benteng ramosan Ate Puri dan Yogi RCTI cacakan depang dadangan Bapak urang haji jogi RCTI Gunung Batu Bogor Timur. ya ayeuna Enak. kapetang panah asmara dan Yogi RCTI Gunung Batu Jonggol sorot sosok sinar cinta ngembus rasa gurilana lir inten piano permata jangan dikasih bontot RCTI hati manteng kapawa imut salira Najan tepung harita kurang salahku Kapayun Bapak urang haji nasi hidayah. Haji Sekre Sukang Haraja tapi dangdut gandrung liwung ngalang ayu aduh kieu rasa naging mang hayang 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 panjang musik kebangalan kok abad supir aku gunung batu goreng ini rasana banyak cinta Haji Tori Gunung Batu pajak getik hesin di barang apa lagi dah Gunung Batu lamun cinta ya liar tapi jadi ketua simpati rasa ketayang Om Adung simpati Bapak haji undang Indomaret Purwakarta. Duki Wari jadi bikin siang wengi Pak Adus Eman Gunung Batu dapat hati ngabari bisa kataji Pak Adus Sudiro Gunung Batu biraki Zik of goreng palit nangani Pak Amu mojong untuk jam kalau ada tengas sekarang dah suka dah sok luas depan hati namun hinara tapi ruyung pas ajut ke motor sekarang Gunung Batu goreng duitnya urang haji yoga masa RCTI kurang doa
korek pada kurti Ikoy lamun abdi diriting yang open haji udangin kebarang jangan pandirinya kula panas hati aya pekan kebarang kula abdi beberapa bene Arawa antara kuring ajak-ajak saya hubungan dong alang kadong ukur dong alang kadong wawung biasa kalau rago paling lu adaya sumeres nanti daya tadina Saur Bapak Urah Kudu Lurah Kota Bogor Timur sor tante sering papadan api aprak jaya baget ditaros taranimbang Arabin singo kuring wayang wong dan hadepan pador London asik nikah hewan wah Arabin heboh jaya wayang wong Ciwulan apa budi Junaidi Gembala Jaya Harapan Sarira Melurah dan Kembang Jaya Dongkang padahal abdi maknati mundur je asal bolang salira janji anjuang di gunung batu Panglayungan tempat nis tempat renang kan pikiran nulawas jadi tepungan sangakeun ka Bapak Urah zaman nu lalu moyo kalurang haji yogi era cete ibu batu jongkong hadir sepuh di banda asik tergan sing sabang genis ngantosan pasti bakal dikepungan sangakeun ka Bapak Ibu Hajah Pemda Karawang sepuh sor layung koneng belang kulon ibu lurah haji ogi era CTI Gunung Bantu Jonggo tah kapayun sepuh kapayun jirik nu ngandung totoden dan yogi prayoga era CTI kapayun dan yogi nyangakeun Sali Rate Putung Aiden yoga pangestu aya dan yoga pangestu era CTI Allah nuhun Bedang lawang tepat tepung kamu ka Dede Tika tempat jalan liwat atra dilelang pengkolan Ateng Iboy MJ4
payungan tempat apa nampian pada putih goreng Bogor tempat irna kena bekira pada gantar rambut saya Cibatu apa nampian wajah pada peta Karawang putih bersama alu oyong pada piana goreng pada putih Bogor ibu apa nampian banda asing apa nasusi sing Mandiri sabar mabes anis apa ngantosa nasusi pasti bakal dikepungan apun ayeye Haji Ujang itu barang ayo kone ayah Petruk kita barang pangkulan apa najece apotek kita barang MJ2 mama najece diri nu MJ2 Cicangor kenyong Aateng Iboy Simon kita MJ barang Kopan si Berem si Cangor tung alang-alang tung alang-alang tung alang-alang apa napian mama napian Bogor pede motor barangan siang Kokodas pede motor pede motor barangan siang kenyong Sarga Bayu Nabi jadi simpati Jakarta Ibu Haji Nani ganti mandiri cengkeh mama atur ganti mandiri Ibu Haja Pemda Karawang bijaksana Ibu Haja Pemda nu bijaksana cengkeh Karawang ampun Pak Asep Sunandang cengkeh kucingan lintas Karawang tung alang-alang tung alang-alang Adusun Odin Asino nganter kerapang Rada kumbang dedong mandiri jaya Cumpon langkong kenyong Bakti diri kajung-junang Malurah Gunung Tulis seting kota dedong bijaksana Rasa baca Rasa Kira bendungan Dienang Kembang Malati tung alang-alang Aduk simpati tung alang-alang Dini panasi Lepuk banget apa nade simpati kota Pohaci ayah
sangakeun ka keluarga besar Bapak Lurah Haji Yogi RCTI di Gunung Batu pula. Nyangakeun ka sadayana ti keluarga besar RCTI mangga ka parayun sepuh. Ber. Sangakeun Mamah Dadi. Sar. Tetep anjeun anu imong anjeun anu lucu Masalah jeung najeun asuh. sorot nembus rasa Lurah Haji Yogi RCTI Gunung Batu hati kepentang asma Ari di kuwu gunung nyaring kene ieu teh aduh nyaring kene. aduh Ibu Lurah Haji Yogi RCTI Gunung Batu Jonggong Nyangakeun sepuh. dikdu jajantung ratu Sar. maruda jeroen dadu dan Yogi Prayoga RCTI aduh sesagilap Ari apa napian koreng badak putih aya kene. basketna Allah nuhun. Tuhan teap Okos. biru pulang rejeng amisna Nyangakeun Mamah napian badak putih koreng Lamun Bogor. teu Sar. tepang sami Okos. dan yoga pangestu RCTI the benten kembang nulai Makanya nyangakeun Bapak Lurah Ateng sakarep. Teu boleh. Sar. wae kacipta apa Lurah Ateng Sukadami segala tingkah lakuna Aya Bahpun mah siji. Aya je. kebagjaan hati ayak put gembul ajanya cuman teh tedaek lah Abah Udi Junaidi Gembul Jaya mah ku siji. abdi Nuhun. masih karang Okos. mama kamput gembul jaya Okos. lemuk manik nak nu lemes nyalungsu dina jatuh tetepung hati sepung Makanya nyangakeun Ibu Hajah Pemda Karawang. basketna Kapayun Ibu Hajah Pemda. hati api Okos. liru pulang rejeng amisna lamun tepung sami atuh janji simpati teu benten kembang ulang Sor Bapak Haji Sekdes Sukaharja Bogor Timur tetep nyangakeun sepuh. anjeun anu geuk Haji Sekde Sukaharja imong anjeun anu lucu Bos Ajut maju bersama Jaya Motor hadir. sorot soca nembus rasa bos Ajut pede motor anu kasep sacikara hati katentang asmara Mang Nong MC Mandiri Jaya aya papian. aduh dikdu jajantung merah maruda jeroen dadu Ibu Hajah Pemda Karawang aduh sesagilang Sep Igun RCTI nyonok ye. keliling Yang noni sar kabayun. pelayan restoran Lurah Budi Mulasa barang gelis rada lumayan Ibu Lurah Budi Mulasa dari
palingan Darah. kebapisan jadi langganan Dong alang-alang. supir mobil Dong apa-apa bus malam gandengan Dong alang-alang. Dong apa-apa patah-patah Apa Nadir namanya? hampir daus kalian kepada di Neng Lilis pelayanan Panapian. Badak putih. Punggala Korem Bogor. pelik Apa namanya? Sok alun
sedang makan dina tata kalang. Laguna urang sangakeun deui ka Bapak Lurah Haji Yogi RCTI je. Saring ringan ti keluarga besar RCTI di Bogor Timur nyangakeun ulah. Apa napian aya kene? Oh, nuhun sepuh. Sor kaparayun ulah. Mun penting geus cemplik Allah, salajengna sepuh. Mikaelik ku hariri Ida. Kalurah Haji Yogi RCTI Gunung Batu Jongko midangdang dosa urang. Ibu Lurah Haji Yogi RCTI Gunung Batu Jongko bongang Sangakeun kamu ka Bapak Lurah Gunung harina nyanggupan dan Yogi Prayoga RCTI di tahun ke-60 Caca Marica. Walah. ayeuna beut nyalakan dan Yoga Pangestu RCTI kajona. Makanya ngakeun kamu ka Den Yogi Prayoga di Gunung Batu ulah. Kapayu. Cek ingetan rumah dan harapan Ari ko abad nyararing kene ieu teh. Alah nuhun. disangka geus lekasan jangan dikasih bontot RCTI nu aya ukur catatan najan kang bekat carita apa napian korem badak putih Bogor manusia tekun asa tapi janji simpati bawang bakal laksana Ibu Kaja Pemda Karawang Pangeng Kersa Acuan Makanya ngakeun Ibu Haji Nani. Pasar Dari Mandi. Senandang Cangkai Lintas Kuningan Adil Bapak Asep. Penting geus cemplik Mikaelik ku hariri Apa natrio? Ibu Haja Nani Tani Mandiri cantik Apa natrio katapi sepuh? midangdang dosa urang Bapak Hasan Basri tuan tanah di Jarong nu. bongang anggang Sor Bapak Hasan Basri tuan tanah di Jarong adil cenah. harina nyanggupan Edah. di tahun agang napuluhan Bapak Mandraman Karya Sari nuhun sepuh. disangka Aujang Rana Preson Jaya. geus lekasan nah Haji Ujang Indo Barat Purwakarta Kang Yadi Jatiluhung bongang anggang Surabaya Jara Posta cek ingetan rumah Hayah. dan harapan Ari apa nasusi nyari kene ku? Walah. disangka keselakasan apa natrio muncul jaya bawa ibu Sar. nu aya ukur catatan Apa na aku seboh jaya aya. najatan bekat cerita Okos. manusia Okos. gong
Apa nak eti lurang Cikeas Bogor Boang pengalaksanaan Apa nak pajaran Cikeas Bogor Pangingun Sar kamar aja. Heran kacidan muncul jaya dewa ibu pada hajat baturan pamantri amat sedang raya jadi Bapak Haji Belong heboh jaya ampun Haji Belong heboh jaya dewa ibu heboh jaya sanggara ampun apa Agus Linggarasari tuan tanah jarong abdi ini Bapak Hasan Jarong banget tuan tanah jarong sar apa Agus heboh jaya sar apa Agus heboh jaya Agus gadingnya pohon apa Agus trio muncul jaya iya nuju hiburan Jarong banget Pak Hasan Basri jarong Tata heboh jaya Amar kosa bukan simpatian Jarong banget cinta duluran Jarong dari sama anu sepi Bapak Hasan Basri tuan tanah jarong Pak Hasan Basri Haji Belong heboh jaya saudara apa trio